Thenom ram Myanmar boina chuan khovel a chian hne dewa Myanmar lam thu thar kan update mo ranga ton trom chu United States politics pu Trump pu ele Biden atelam Dr. PC Biaxiama jiak mangin kan hoi thung don ani Donald Trump hi president ni le tura ring tu ten kan tong trai sakna cham ber chu khovel puma Christian tetlawang ho tu le keini tan chuan China ral kho chak lung pui le thim thuan hi thlen ti tu lo epa min lo do pui turin ania ani lo chu communist China dragon ngam tur hi he piale hian tu ma an omila lang si lowa ma se kan du lo danin eiru ka wanga mi doi jeble mi corrupt ming thang Joe Biden a China in suma an leito aru ka China tana thok char tu chu United States President atan America mi ho sarwal big tech tele politician le sarkar million ho aru ka in thung khom rual the deep state anti the suam anti bokten man roten om mangin an evil empire lel thu thlenga chuan thutirin an dom ding shama ma se an shia lovin communist China tu hnuaya an in baluna kong an hong ti re an shaphal silo drama awm talawa China ral an lo lian tuala Myanmar sipai mangin Burma thim thua ni an thlen tir me kani kan u nau Burma mi pui thi sen chuak zoi ten min pui ru chan tlak kan lo me tia an au ro lo chang le ngam tu om chun French President Hoi Sen Macron na ero chon trama ang dawin Hoi o aron chua chana ma se tun thlengin Burma sipai nun ron zia poi sei lo le ral thuam nei ve lo te silai manga an ka hlum zoi thu bak hret tur ala om chuang lo tong trai pui an ngai tun kar kalta kan u nau ka chin nam chan tu sipai Hoi Sen ten Burma sipai suak sual te do tura an kal chua dora biakena nitlangai lo Zion khopui tia tui em an sak dual han mu te khan lung avakwai te lulem kan han thok chho ve mai don em ni le khovel hi rumin akha jota ani hi remna siam tu tura din me United Nations Organization na Security Council a Burma sipai obena an han soidon te ka China in alo vito bur mai sia tuman trik po antingam le to silo UNO a ho tu tam tak te la chu China in an mi le sa an no thun lu te China in suma an lo tham lung oi to te an ni nual mai sia chan no aya luka tiang dawin UNO in mai phi fan na tura lekha an chuangam ve chun te po paper tiger an tiang vel ngau nei lo ani boxi ni danga chuan UNO in achin fel thei lo boina le in dona te kha America sarkar ro pui khan me dai dan alo thra thina General Saddam Hussein a Iraq dictator turu bermai po kha US President George W Bush khan alo da thami maya Osama bin Laden kha alo sang le dewa Barack Hussein Obama khan alo mid le maya Iran General turu buru tak Middle East pum pui ti khurtu Qasim Soleimani ala kha Putrama khan pia lei thuaria ta athon thlami mai ani kha tuna hian Myanmar sipai nun rong min ang lai hi tuna America President Joe Biden ma alo chuak veta nang pu Biden he tual that tunun rong hi I khoi ve ngam donem kan zo ta che he ti tak maya moi lo po thlowa vote ti ching pen na le in bum na in tham na tin riang man poi salowa ini chak ber US President in munchu zana chang shema blowin I luwa taboka I mo phurna ICM hei hi ikeng kongam le silawani chuan ini na hi engata nge ni ta sum I du ni chuan Ukraine Russia le communist China ten nang le ichung kwa dollar billion telin an vu lian thur towa enge ila be sei cheu heng kan u nau Myanmar laina tom tak mani ram zalen tura be tu ten thi sen luan tir tu sipai dictator nun rong hi
i hma ami ten an bitum zon thau an lo ti dananga i khoi ngam lo ni chuan khovel pum chiana tura diabola ejen thimlal pa thun huaya mi ini ti kan hredon ani ti hi horop puin kan zot ve che ti hi om mun atanga kan lo soi ve thei ani pu Biden an chaw ro e ka thai ta khovel nui ati za khovelin ala siat phak lo mi ho sa chung chuang tele politician korap pui changwalin lal thu thlenga an hung chi chu dictator ang chein cabinet le senator teron masalawin trama policy tha vothia turin executive order thu pe ka chu ngal char mai ni kha kan sia to in eng thu pek nge ani ti sia lo te kha a han zot ve dek te ka sign mai te an lo ti khum mai sia ni danga chuan US president thu chua te hi rampuma baka khovel hong lai thei kho pa powerful ani thina pubaya order chua ve chuan soi se le dolet atok ngal nuk mai ani phalna nei lova US a ni tina mi sang tam taklu chu thin dan nana chaman ramri bangmel zanga don lai alo hung na kal lai mek chu ati top maka tuna hian Biden a lo tiam to angin khovel ram sang lo fuan khom illegal migrants te chu Mexico tangen United States ta anlu rui maya ram riveng tu te tan po mang an thlak khop ani ta America rama smuggler te drugs le missing to rutu cartel ho an hlok bermai America ran tana a that lo tu zia sia in tuna hian a thu tiam su tin pubaya chuan lo lu su atile tan to junia immigration office te point don't come now in this fashion come in legal pathway antile to trama policy a chuan immigrants te hi kan da lo dan ang takin lo lu se kan ti mai ni alo ti thin khania trama policy bok an man tu le ta ani mele Canada atanga United States of America gas lak luna XL Keystone pipeline na tho laya Biden hian EU thu pe mangin atito maka hetan na thok mi nuai tam tak ei jonna an lo ba ka US le Canada insum don ton nan ha lian ta ka chu chata Canada sarkar tilung oi lowa tuna hian United States ta gas man chang chho tawak mai ni he Biden a order thalo hi Texas state in ado dal masabera state dangin ado dal belzela tuna chon America state sang somni pakhat lai in ado dal to Republican state chunga chuan Biden a order tam takhi zomlo an tum tlang tha tamai ani America economy ti chereuna policy a in chanta traman thlatin na employment thar anwai tela siam bela anram economy mi puite tin mona ti ma son chho mek lain khovela economy ro puile house ber adin khania marse thlani chunga Biden a administration a ve thung chuan na mulo unemployment mi puinoi somkwa pangain an pung man der to mai America house sangna hi engtian takin rok chereu zel don ni mo putamaro rel dan kha hetiang hian Biden e chuan a en ton le tame kani hi Israel le Middle East policy president ani tir khan an prime minister Benjamin Netanyahu le Trump te in thian thatna athik nge ni Israel le an prime minister chungai ne takin anda niam vel phot ani kha Israel phel malian Iran sarkar le Palestinian honena in thian thatna kong ka zong e ti niom dakin baya chuan an betlon vela ma se Biden hian Israel politician turulu tuk Netanyahu ane po alo ek phasilo Arab sarkar sang te le din lungrualin Abraham Accord anlo sign dai to sia Iran lung oi atumna policy chuan Arab ram hausa le oil nga ber Saudi Arabia thin athirim bok Palestinian hola Israel thazar nuaya omnisi Iran puina Israel do reng mai alo ni bok nen ti chuan Biden a Middle East policy chu tu dangma ati lung oi lo wangin a hit fu talo hle maya Biden a du lo zongin an in tiam rol tha tamaya thu don na nununga chuan Biden a chuan Iran tlulung oi atumna chu a fu lo ti hrein thu zu ka ngai le ta chu ti chungin Netanyahu chuan nang hi ka mo lo che Russia ne kan in thian tha to alo ti san ta dai mai si United States le Russia in lai china Biden an ati cheta Biden a foreign policy chuan melma asiam zung mai don ni na lang
ABC News in an interview na atang ringodin sarkar lian pani boruak ati chinga rup mai US President in than sang ni song poruka Russia a inrol aman atel angayang ti thu te asoi chu ka chanchin bumi te hian zona an zo thiam si a in soi ok zok nge Biden a chuan Russia President Vladimir Putin chu tual khat tu anga apu thu te chak chuak le zel a kong sang sanga Russia chu seka avo zui boka fin fian a om hlei lowa hetianga in puna hi Putin a hian angai jam lo hle ni turani US a Russia palai ambassador chu a ko ki rap mai chu ba ka Putin a chuan Biden a chu open debate a chu ngala live ngei ni se ati bok hetianga ram lian le ro pui pani in ti thiam lo na bultan tu ni hi Biden a tan mo phuna namen lo ani tu ram ma hi pui ngai lowa mania tal sang thei anon to si lowa chanchin bum mi pakhat ne na athu soi rungotin heti taka poia soi si chuan Biden a hian a full press conference nei tura an lo ruam man to sa po a thul pha angem press meet te lai in thu an zot thiam si an pu hian poia soi tam ma a aka hupa an ven deuh angai ani hmel nakena alam tang ten athu soi anon phama le ngei don sia an thu pa choi tur la hriat a pe love tuna ri chuan ama press secretary Jen Psaki ipoin apu atanna aladin reng thu a soi Russia in US election na a inrol tia Biden a puna hi sang ni som poruk in thana tramatlin na chan lian puna khania shrek na awangin special investigation company lai an tia an puna chan kha pakhat ma diglovin trama kha thiam chantir ani kha sang ni som ni election a China Iran Italy le ramdang te puina wanga Biden hi diklo taka tlintir ani jok sia thu dikhian en tika takmun changang mo tual that tu anga Biden an Putin a puna hi mania Russia opposition party leader Alexei Navalny atura sai ani thu a soina kha ni tak mo hetianga sarkar lian Russia ne na in thiam thatna a hlo mek la hian China ne na an in lai china po a that melin alang chuang lo communist China khi tlon lungoi chi an ni de silo nimin loka US le China diplomat ho in bia chu China lam chuan din mun tha zo ka ding ti in sha ranin an counterpart Biden a chu an uite vul thau mai ani ti hai hau lovin American ho chu an han naw vela an tham lo zia hi TFI Global Network ni som poko Mars hian awa soi chiang kuang vele trama omlaya an soingam reng lo kha elsen takin an soi chuak piep to mai sia mihring hi alo in thlau thei mange o bufai no khat ei theu hi kan lo in la hlei deuh chu ani hi mo hei aya chianga sarkar ro pui indiriam na drama hi khovela om chuang lo alana se deuh don sia amma ba khi a ko lo te nia pubaya ro rel na hian o America o USA China laka hian diwan tlom te reng em chu i million ho ten isu aya an du thlan ani miau sia Democrat kul pui ang hingta Democrat state lian de thil ti thei deuh California New York le Michigan state an governor ta chu an thil ti sualan sata wanga an mani mi le sa te ngein thu boi otirin an tal boi meka an state Democrat million te point he New York state governor Andrew Cuomo hi tar en kol na nursing home covid 3 veite en kol na a hona wangin chuta omsa tar chaklo tam takan thi pha an ming chia tur thumna mithi zat an hubbo te chu an hai chuak le si mithi sung te mi sang nam tak thin rima an omlai mekin trama soi chetu le trama chunga an chelo chu ama chunga lo le le a in rin lo lai na ma office chunga alo koi khem me chia ten an laka moi lo taka a che du dan dowin anon complain ta tur mai box si katilo reng tia tran phek lain mei chedang 6 man pui tura alo thlem le ati lungoi lo te tangin report a thlen bel zela pali panga mai ani talo parukan tling to na apasari na in ama chunga ti dan aron report le to boka an mani Democrat senator le an MLA te an speaker teme point governor na thok tlak lo tia bang torin an karamek governor office a thok staff te point office kal du lovin an pu chu an han boycott vei thul ma se politics taka thil ngai to ngai om ve bok si hetia bang tura an norawanga mual pho taka an ban tir tak chuan governor thar thlan angai don sia
chu ti ani chuan tuna an pawl democrat hming che to tak hi an tlak phang ti an hlau bawk si le lama Trump a enkol na hnuaiah Republican Party Grand Old Party la chu an chor duah chho tan mekin Trump a lam tang governor an tling mai an hlau bawk si Biden a phei chuan kumaw hi a thei angin chan atum via ma se an party ho tu te le an mipui luak ka ti chuak to bawk si an boi hle mai pathian a tho lo lang zel a hian democrat ho ma ba khi a ko vak lo pu Biden a hian zirtirna moral thaber min pe bawk a sin chu an soila ram hruai tu ni si ei ruk ching te hi ram le nam mel ma an ni ti hi ke ni Mizoram than mo bok lian ber chu thu nei na man suana le ei ruk na hi ni chumi laka chuan tuna tangtal hian kan sim du to angem le mi tam takin mani ram po veilo ram dang United States zu vei dai angin min soi siana hi ka thiam khop mai kan ram le nam veina hi midik le rin om putrama le mi korap Biden ate mang hian tin zon nei takin kan ta lang ve thin ani pathian ring tu in ti sia sum kan pathian tlata wang hian kan ram hian pathian mal somna don tur ang adong theilo ei ru theite ru khom sa hi rongbol tu te point kan it vele tho boxi sarkar lai puya tang hian sum hi engzat po dong ila a ei ral thei tu thu thei tu pian ten ei ru tumin thei to pan lo chuwa an ei ru bang le kuang bang tang chawa malak na hi chuan pathian mal somna adong theilo ani ti hi ka mu ve dan ani Biden a tang hian ei ru tu ten mani ram le nam hrala phasan thei ani zia ti chiang hle mai midik le ei ru velo ani wangin mi huai sen tama chu China dictator Xi Jinping a hlau ber ani lain suma an lo lei to Biden ai ro chen engma a ei lo thu apuang zor zor thina sum pe tu le thuruk sakeu tu China in a ei ruk thuruk an an puang bol phowang ti lawin a rukin a khur char mai ni chu hriain Jinping a chuan Biden a kha remote control ina control mi mai junia Trump hnuaiah USA chu khovela engkima number 1 ania Biden an hnuaiah chuan USA chu China do tu China thu hnuaiah thu oi taka che vut thung ani chu wangin Biden hi million siam chop popet mai a sarkar po popet administration ani wangin ni reilo te chungin America hmangai tu Donald Trump a thil ti thatte chu a suit ti zarzarin million le class sang ho chang ma chau hai zogin ma alak ti hal chara che fu hle dona anin ngai lain Biden executive order chote chu US te sang in pom du lovin an beile tuara America ram tender tu anga Trump an puna chu an mani chunga atladik ta zoka tuna khwan America khu an ek phel chepa Texas state atanga intanin a khituar to ani Biden an White House le Air Force One achang ve tamiale YouTube then khata alandanin Biden a jin chuak tu chu ni dang anglo takin White House tang eina chuka Marine One koptara sipai te chibai buk na dongin a chuanga Air Force One dik taka kailon thui thama alon chho chu atar chaw to deuh nge ni atlu khat maya a khup te suwa a khupa vai vut atwai vata voi thum la ya pai chon nuwa a to pan lon chuak ve rama chibai aron buk le thei ram ani kha kan lo mu thawin a rin om putrama kan be seanga president ani tak lo nu hian putrama hi a om tamai mai lova an party Republican Party din mun lo troi to lutuk hi so nge mek tumin chanala ama khan ram hangai tu ten an somna wangin ani sumdong house ton to chu president a running candidate vein an party a din mun nei man mi loina ron ting ta thut mai kha nia an party chunga in I signal le ama air tu an tama khang ho zong kha then fai phot alo tul alo ni tuna sichuan bultan thale in ama chena Florida state mar ala go chu an party mun puya siama republic ho tan pa ber chanchangin America ramro puina turin ma ala thara state changa governor turte senator atana in candidate turle ho tu atang turten tamarem tin an lata zel maya king maker ani taringot mai ni president ani lai ai khan ro puina alo langna sata zoka ama phasan tu senator rol ho te khu an mani state mi puin du lovin an tlapil vong thunga Trama hena tranpuin aron dil ero chuan mi terin phak bakin alo pui vele mai boka do tu kara mingel nei le zaida mani zia
mi te hriat thamin a awm ta zawk ani America mi pui za ve khuan an president angin an la ngai sang em renga Biden a khu an la pom theilo Donald Trump a president ani tak lo nuwa khovel boizia communist seina a voklal len tak zia mutu sarkar khoi tu te chuan Donald Trump hi an ngai vong mai ani din mun hiam zoka a din nuwa Tramaro puizia an party khai pa ber din muna ding political appointment lian chin chu ama approval ngai vek approve lo an chuan an tlang hiam zel dan te ama phasan tu te tlak che dan te khovel sarkar ten an ngai zia te nakum sang ni som ni pani midterm election a an parliament house panin house le senate a chak zong ni tumin ma an lak mek dan te martial law puanga president din mun a chu du lo chan kha aru ka ama phiar tu le phasan tu rual te nai na sarkar na siam ai chuan party in then thial ni masa a chu tiang am halak chu chula a hriat wang ni in alo lang ta din mun in sok het masa te in a hma ai ro pui zoka alo ki le na tur second coming ro pui takatana in bo sei na hi akal mu tamai ani tuna hi mi tam takin tama hi thei ngil thlato emoti in ngai ma se atira tanga pathian belruat ani hria tong trai sak tu ten tun thleng hian alo ki le thoi be sein rin na in tong trai sak an la bang theilo ni chuti chungin Biden a administration hian khovel nui ati za chhome ka America tlume khu pathianin ami thlan hmanga a chawi kan le thuai theinan I tong trai zelang ole viewer ta hne nangen na lam ve thung kan channel la subscribe lo te kha min o subscribe sak ve ngei turin kan ngen chewa subscribe tin me nuwa khan notification bell kha metle in ola inda don ya